ئەم دلسەر بابەتێکی ئاوین مەسەلا تێڕورەیە کە تێدا فازڵ متنی طبعا ئەدێ بێژن فازڵ متنی یان فازڵ مطی ji ber ku eşîreta mîran gelekî şo peywendiyak bikirî û daxwaz û ricaş bikirî ku ez peyva mîranî bi fazilî venenim ji ber ku fazil însanekî mijrim e, însanekî qatil e, însaneke ji let xelkê dizîn û eşîreta mîranê gotiya daxwazaş me kirî ku nebêne fazil mîranî belkî ku bêne fazil matnî babê matnî bû û heta mirî ji egal serî bû min gelek cara ji evşorak gotî vêca em êdê bêjîne fazil matnî yani salê notayî da duhekî li vê fazil matnî bû xelkê yarî pê dikin gote fazil motî 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 bi erebî yani ker îna çû bi xwe mîranê îna gotî baba qet hin bêjtam fazil motî ez dê navê xwe keme fazil mîranê طبعا طوال دي فاضل مطي يعني فاضل مطني نأيكا وندونا ونسينا برابر كشو كورن دبرا بهدينا ننجد مات شهيد كرين كشت مات شهيد كرين خشكت مات شهيد كرين دبرا بهدينا لستوي يوديرو درجة ومن قلق جاراجي نابن وان شهيدا وشيروكين شهيد كرنا وان كسايت قوتين أبن دست فاضل مطي تيدا هي يعني هميجي بفيديو ونو كاين شمشن اليوتيوب تبدا بريس هميو ببينن وهم التوسيط كرينا بارشيف كرينا فاضل مطي ايك بوش نشنا امنية دبرا بعدينا كون بريارا كشتنه يا تيروريل سرقل كي دبرا بعدينا دا او بو قادة قچاق بو حميد علي بو جعفر ايمينكي بو اف چار مجرمه بون اف چار توان باره بون كون بريارا كشتنه طبعا بارتي ديمقراطي كردستان من هم يقدر يقول حزبنا حزب وقت ناوا اللي بيشبه بو مالباتك شو كان وقف حزبه عبيد سركردات يبيت كان مجموعة كان مافيانا كمالا كان مافيانا نكيم نزيدا طبعا بارتي تو چند بو بارتي اوكي اگر دید تو مترسی بوانده تکشم و گلک جارا من یه بحث کردی که پارتی بخوا اندامت خویت کشتی نه جایی که 10 جارا من بحث کردی گلک جارا من بحث کردی که پارتی بخوا اندامت خویت کشید افرو که دینه سر حالت که ترور یا کشتنه که پارتی بخو چند اندامه که خویت کشتی و برپرزی بیده و دست فاضل مطنی تیلا بیاد کشتنا وان اندامت پارتی دا حالتا که زور غریبه که دوش وان امتاتینا کشتن جنسیت امریکی هبینه ایکی هاتیا محاوله کشناویا کری نهاتیا کشتن یه بریندار بی جنسیت امریکی هبیه فاضل میرانی جنسیت امریکی هایی اف ملفه من يفكري وأنا صار طاقم وده كمان إنجليزي وده دبجات بيواليدان أمريكا بجوال شكر شنكر أو طبيعي ويا بس فاضل ميراني أو خلكي بيقونه دبرة بعدين تكشتي خلكي والتا خوش نابي تو بسكت يجي ده هستي كتاي ندربا بين محكمة تو بسكت يجي ام ناهرین او هستیتت آخوا کردستان رابن فاضل مطي تو بسكت يجي ام ديتا محكمة كي جبالكو تخلكي ما شهيد كري بلكو تخلكي بيقون هاي تيرور كري بلكو تخلكي تيرور كري كو اندامت حزبوتنا وكاربو بارتي كري كاربو بارتي كري بله ام ده نرسل کشتن کسی که ناوی محی الدین الرحیم یه برنیاس محی الدین جوجله محی الدین جوجله ناوی یه درست محی الدین الرحیم خلق سلیمانیه جنسیا امریکی هبو بر پرسیار پارتی دموکراتی کردستان الامریکا محی الدین الرحیم
بر پرسیار پارتی دموکراتی کردستان حتی سال 1900 روتل امریکا چوابات کشتن بوچی کشت که سبابتی آویل هر وصا ده بحث کسی که دیگه که بیت جمال قاسم بر پرس لجنة كاليفورنيا الأمريكا وهذا الصالة 1900 نوتو دوي ورا يبرسا هر وصل بحثي كسكي كين كنافوي أبو عوف نافوي يدرس عبد الرحمن مصطفى اندام باراستني برپرسته گرینگ پاراستنه الکردستانه چاو حولا کشناوی دا لیب سختی بریندار بو ولسر کرسیا کم انداما برای بچه حتی مریل امریکا خدان جنسیا امریکیه هر وصا علي حمد طاهر كبيتا بكجة محي الدين رحيمي چواتا كشتن اگم برای خدای نوید چورو که امسح كينا ناظروكاوي دبينين زورا آلوزا چند کسی که تاتینا کشتنه جبر دو سببا سبب ایکی دا نهانیت پاراستنه اشکرا نبن که چه جریمه و تاوان کرینه سبب دوی دا اوه پاره دن کو اف مروفه بینه کشتنه نه تا اشکرا کرن حوالت اجار حوالت برز خشکت من برات من ام دهین اولی سر ابو عوفی آفین ابو عوف کاک راج در رسمه بینه ابو عوف ابو عوفه نوه یدرس عبدالرحمن مصطفی اندام پاراستنا پارتی دموکراتی کردستان بو السال 1967 حتی 1974 کسی که زور چالاک بوی پاراستنه کسی که نزدیک بو بلا مصطفی جه اعتماداوی بو و گرک کارت مزید بو پاراستنه کرین و دورت دیتین و کسی بو اکود بیجن دستوی دیار بود ناف پاراستنا پارتی دا یعنی سال 1971 تیتا گترش دا حکمت عراقی دا پارتی دموکراتی کردستان هنگید مفاوضات دا بود گلوان پارتی هندک بر پرسیارت حکمت عراقی آزاد کت دا ابو عوفی سجنه درخن ابو عوف کر بود سجنه قصر النهاية با ابو عوف كناوي عبد الرحمن مصطفى بر پرس پاراستنا پارتی بود دوره که بالا بو گرک زادیاری زانین کسی که نزدیک ملا مصطفى بو مسئلت نهانی پاراستنه نزدیک مسعودی بو تيتا سجن كرين قصر النهاية دف حكومة العراق و تيتا بردان تبادل ابو عوف سال 1976 بشتي آج بطاله برف امریکا چید مسعود بارزانی بجده کو نچید او بت از چم لید زفرم مرچه مسعودی زانی کو او نازفرید ابو عوف تيتا امريكا صار 1976 والويلت مينيت الكاليفورنيا مينيت وكار خوي جانا خود كت لي وجدانوي راحت نابيت كسا كت فيت باويت فيت وان تا وان جريمت مالا مصطفى وبارتي كرين اشكراكت وباويت ابو عوف دست بيت كت بكردت ويري سروان تا وان داويدن سروان جريمت پاراستنه کنید داویدن سروان به بخت تواب خلقیه بدارین سروان ترور و کشنت وان کرین الکردستانه آخفت هنگه جراز نانراسی رابو نویسین ویدمی اینترنت آتش نبینه رابون او رو داوید ویدیتین وک بابت نویسین کوپیت کرن و سر کردا بالاوت کرن و پوستی فرد کرن ایران بو کردا پوستی بریده تاوان پاراستنه وین ملا مصطفى وین پارتی دموکراتی کردستان ابو عوفی بردام اشکرات کردن
الفيرا مسعود بارزاني وبارتي ديمقراطي كردستان وبتايبتي فاضل مطي جالك محاولات كان كو ابو عوفي بيدان كان كو ابو عوف راوستي ابو عوف بيجد اسنا راوستم واز بيدان جنابا بجيت افتحونا تاتينا كنيتي بتخلب زايد اف جريمة تاتينا كنيتي بتخلب زايد هرشان ابو عوفيت كان تهديدات كشنيلت كان اوت بيجدن اشوا كسباشترين اوت باراسنه بارتي كشتين الفيرا مسعود بارزاني و في خوشكاريا فاضل ميراني فاضل مطني ببرنا ميراني فاضل مطني يا فاضل مطني فاضل مطني وصلوا مسؤولي طاغبيتكو اف خبرات بيتا كشتن اجا هتا كشتن اللي فضحت بجيت بالكو او تشتردا فيها ينقلك نهاية مصنع ويتقرنقل تبيت في خبراي بكشن الفيرا بارتي ديمقراطي كردستان بسلوكاتيا مسعود بارزاني وجبه جيكرنا فاضل ميراني بريارة تيرورا ابو عوفي الدن يا عبد الرحمن مصطفى الدن كأندامي باراسنة والامريكا جيت والكاليفورنيا جيت فاضل مطني باركه دياري كري دتف محي الدين رحيمي طبعا بشتي محي الدين رحيمي بنت الامريكا وبيجنا محي الدين رحيمي كتوبر بسيارة بارتي الامريكا وتبقوش قالك رابورت داينا مال سر ابو عوفي وحزبي بريارة داي تفيد ام ابو عوفي بكوشين ام ابو عوفي تصفية كين وباري دتف محي الديني بيتا محي الديني يال سرما بريارة وباردانا يال سرتا جيبا جيكرنا أفا فاضل مطي بيجتا محي الدين رحيمي كي ناصرا يعني برنياسة محي الدين جوجلا بربلسة بارتي ديمقراطي كردستان أمريكا يعني فاضل ميراني عفو فاضل مطي اف بارائنا وبريارة مكتبة سياسي وبريارة مسعود بارزاني أبي بودي بريارة مسعود بارزاني أبي جانو ضرب كانت شعبية مهم دنا برپرس بارتي ديمقراطي كردستان الأمريكا محي الدين چت كت محي الدين چيت برپرس لجنة كاليفورنيا البينيت كنوعي جمال قاسم أو خلق سليمانية جمال قاسم كخلق سليمانية برپرس لجنة كاليفورنيا محي الدين بينيت ودبيجتي بريارة دردانة وفاضل ميراني أو بريارة ومائناي فاضل مطني أو بريارة ومائناي وبارجي هاي أم تبيت أبو عوفي يعني عبد الرحمن مصطفى بكوجي میجاد بیشتر تو تصرف بکه کد چاوا کجی پاره حاضره امام پاره دافته تو ده هندکو تو چاوا باش بینی او طبيعته طبعا جمال قاسم الفيرا متردد بترسي ديني بد ظالي لأمريكا تو ايكيب ده كشتري ام تو ايكيب كجي ناب صناهية دو سعي بكاتين زود بد محي الدين جارة قادي بيوان دي بيت كد بجده او ذات نكلي او خارن نكلي بكن يخوين بجده نزيك المهم جمال قاسم برپرس بارتي الكاليفورنيا بيواندي مافيا كا مكسيكي كت بيواندي مافيا كا مكسيكي كت داكو في تاوانه جيبا جيبكن في تاوانه جيبا جيبكن طبعا وقت ما بدي ابو عوف الحفتة بشاشة حفتة تتا امريكا حتى ديمایی که سالت 80 بر دوام السر توانت پاراستن داوید او یه پارتی داویدن پیوندیا یا بریارا کو ابو عوفی ترور کن و بکوژن ديمایی که سالت 80 درد کبیدن و فاضل میرانی
هشتي ونهدا هشتي ونهدا بيواني محي الدين كات كوفيك اليوم كان مهم جمال قاسم بيوانديه كمسؤول بارتير كاليفورنيا بيوانديه مافيا كمكسيكيت كات وبارات داتي ودبيجتي من مشكلة قال كسكي هاي از حس كمي مومن بكشن اما جي پارا از دم هوا نیوا پارا داته نیو جی بخیر جبه جد کرد او مافیا مکسیکی سال 1989 چن ابو عوفی يعني عبد الرحمن مصطفى كان دام باراستنه دنا برگلا الامريكا دا بکشن خوشبختانه ابو عوف ناتا کشتن بلکو گرانی بریندار بید اما مافیا مکسیکی وقت کن پشتی جمال قاسمی پاره داینه پشتی جمال قاسمی پارش محی الدین رحیمی را بدین برای پرسه پارتی الامریکا پشتی محی الدین رحیمی بریارا فاضل مطنی و مسعود بارزانی واجدی کو ابو عوفی بکشن ابو عوف دست مافیا مکسیکی سال 1989 الكاليفورنيا تدا بريدار كرن او وصل حاضر کی هاته کشتنه جمال قاسم پاره مافیا دت کاملی نزاین کده من تصاخ خسته پشتی حیوانی و دو حیوات میتر خسته و مهم نامریتن و او مافیا مکسیکی تتا گرتن مافیا مکسیکی هاتا گرتن هلا خدا الاستعباد البلاد اثبت كده تيتا جرتن و ابو عوفجي نامريت بريد داربيت بس حتى مليجي يعني حتى صلازار 2016 جيت كرسي كده مافيا مكسيكي تيتا جرتن اعترافات كان بونا مهمة ما بارش ايكيوا جرتين او يقولي ما بكجا اصلا ام ابو عوف يقولي ام نوانيا سنكيا که پارا داینه هوا که نه داینه هوا دیف شده بکه اتباجدن ایکه داینه هوا نووی اویا الفلانجی مهم برای اف بی آی تن چند گرن جمال قاسمی جید گرن بل پرسی پارتی کالیفرنیا مافیا مکسیکی جید بیت بله اوی پارا داینه هوا دا ام ابو عوفی بکشی جمال قاسم صحبت دستی دارهم بود صعبت دستی دارهم با وقت جمال قاسمی تگرن اصلا 1989 دیمایی که محی الدین پیوانی پیت کرد بجده فاضل می مطی مصري محامي بوتاقيد و چه اعترافانه كي والحاصل تينا وببا فيرا محي الدين تراويت شامريكا زانيت اگه جمال قاسمی خورانه قل او ديتا قلتن فاضل مطي بيت داك باش امريكا محمد الرحيم دات كبيش تا ايراني الفيرا جمال قاسم اعترافت کرد بجد الراس من باريداي من مشكلة كو تجاري قلب بارد من الدارة من مش يولي كده ابو عبد بيجد من اصلا چه پیوندی قال جمال قاسمینین ومن چه شوله تجاری قال نکرینه و این شی بسیار کرد تحقیق بینه ببا نزدیکی ساله که کش تحقیق سالی بیت کشتن اثبات بیتن کو چه علاقات تجاری قال نکرینن ورا مروه جمال قاسمی چنان دف ابو عوفی قال لك هي رجع جد كان كو أبى تشتكى بو شنا ميتوش حقيقة خوش ببي كودو أبى بيتر بردانه ومهم قال لك زغطة كي بظن بو عائلة أبو عوفي تشتو مال أبو عوفي كو جمال عفو كات قال لك زغط تشتو كرد شنا ميرو أف كردة كاليفورنيا همي بسحبات الظالم أف كردة الأمريكا بتبري هشتنا همي بسحبات الظالم الفيرا جمال قاسم تتحكم كلمة بسي صلاة تتحكم كلمة باعتبار أبو عوف يجي تنازل حقيقي كر سي صلاة جمال قاسمي حكم كان أبد مكسيك يجي أسبوع كان نزيك 10 صلاة حتى 12 صلاة واجه حكم كان 10 صلاة كم تنينة واجه حكم كان جمال قاسم يجي حكم كان بشتي سي صلاة جمال قاسم سجنه دار كبيت وتشيت دستو بيت ابو عوفي ما ماشيت كات كايم عوقها بيجت مكر وتام
توش ما ماستر دكاتي توش ما ماستر دكاتي از عفو كرم بيجدن يعني سوبوس يويت كات راستي بيجدن حاولوا قد بيبو ابو عوف بيجد بيت تظالي سراشبو نحو جهاز بيجم تظالي اوي باراجينو الكيفانو كباسي محيا ديني تكات بيجدن محيا دين بو حال قازي ابا بو حتى ديبايكي طبعا جمال قاسم وقتی تا قلت لي بيجدن من باري دايما بس اف باري من يش محيا ديني وقتي كم محيا ديني ربي شكو بشتي زاني كنت مشكلة بازرگانی القال ابو عفينين اعتراف ودرسكر قلت محي ديني مشكله القال هاي نقول بارتي قلت محي ديني مشكله القال هاي بار داينافي من داينافاكو بيبوشن از بس بارا من داينافي من تشترينا كده المهم محي الدين ترافي جمال قاسم شحاب سيدار كيف بشتي سي صلاة باز بجنه چنا بتوش امريكا در كبي جمال قاسم نابدش امريكا در كبيت جمال قاسم شد كد پیوندی بود کد بشتی نوتو ایکی ها بشتی نوتو ایکی و نوتو دوه و انتفاضه شبی و بشتی سشنه در کبیدنو بقاچاق چیتا امریکا لاتینی الویره بقاچاق تیتا ترکی و تیتا کردستانه جمال قاسم بشتی هاتیا کردستانه دیت نام نوتو سه بو نوتو چهار بو پیشش هیوکای دیار بو و حدا نو که برزه هم اف جمال قاسمه اک کس نزانید کی به فاضل اوجی کشت کردستانه زندانی کریه چله هاتیه کس نزانید جمال قاسم یه برزه شدو تو چاره باره پشتی چه کردستان دو چاره دو پنجه بو حتان که یه برزه اوجی مسئول رجل کالیفرنیا برای خود مسیره وی چله هات بو پارتی فاضل مطی چکر ابو عوف دار کشتنه دبتا کشتنه دیمایی که سجن بود دیمایی که چکرستانه نو که مسئله وی کس ناین چاره نمیساوی چله هاتیه کشتیه مایه ساخه کس نزانید گرک دیف چون مکر اما اصلا به نمایه اما جمال قاسم ام دنو که هینا سره مزن که محي الدين رحيم كبربرس بارتي والهمي امريكا بشتي قلتنا جمال جاسبي كشفونا مافيا مكسيكي رافيتش تا ايرانه وش ايرانه بشتي قلتنا كردستانه الكردستان الدوره كي مازن ميتود بيتا بارتيا كي ايار 24 فتره كانت كان مسؤول حلبجه ومهم دوره والهبلير الورابو امريكي اف بي اي ديف قاريا ديف قال يا عبد الرحمن محي الدين رحيمه الكيفية تفيد محي الدين رحيمه ببينا كاك راج در رسمه محي الدين رحيمه بدلقه أبا رسمه محي الدين رحيمه أبا رسمه كي ديال أمريكا يلقى الشعر زيباري دكتور نجم الديني برهم صالحي محي الدين رحيم بالبرسي بارتي الأمريكا برا خده كاك راج در أو رسمه يلقى الشعر زيباري وان يوم دريخة أفل أمريكا محي الدين كاك راج در رسمه كي دجي هي محي الدين هافليري يا معرضة كي باتكت أو يجيني شوف ده وقت بيا بالبرسك هافليري بخدي نظام سليمانية نظام كيريا معرضة وتشكيلي باتكت طبعا أمريكا اف بي اي اللي تقرن كأول كيريا ديماهيك وما ديماهيك أشكراك كويل كردستاني ومسؤولة كي بارتيا آها جا بدنا نوینر پارتی الامریکا بیاید بینه با ما محی الدین ورکن جنسی امریکا ها ویر کردستان مسئوله که پارتی هم جا با کردستان چید فاضل موتی پیت زانید مسئول بارزانی پیت زانید به چا تسلیم کن محی الدینی به چا بینه محی الدین هر امریکا بچید اعتراف سرکرین جمال قاسمیان که پارش بیو اگتیم اوجت اوجت بدم پارش فاضل موتی واجدين فاضل موتی جدا بيجي مسؤول برزاني يقول يمن يعني شو ده ما زبط فاضل موتی بيجيتن ام تبت محي الدين يجي تصفيه كاين نهلين باخذ بربس بودي الامريكا شكل بو بارتي انه كان هبليري يتش خطه ضغطن بوي خطه شا ام تبت محي الدين بكوجين اجا امنا كوجين
فد ام تسليم امريكا وكان كما تسليم امريكا وكان اما امشي تشوين انا خد ياريه بينا بما خطا خوصه داتن فلان خوصه داتن باشترين حل ام دو حرسيتوي تكليف كاين او حرسوي تمال بكوشن فلا فاضل مطي عن فاضل مطني البيجيتن ام تبد وصايب كوشين كو امريكا شكاش نبات كو ما يكوشتي اكابزون ما يكوشتي دل سر ما اثبات بيت كو ما نبياوي تسليم كاين انا ما نبياوي بيجنوي هردا كبر على امريكا دل سر ما اثبات نبيدن بجلاو ام تبد حادثه كي تشي كاين بخلق لمين باوري امريكا جبت كو ما تشي دزگل دانينا على خودنا فاضل مطي چه پلان دادید فاضل مطي فاضل مطني چه در ادرع محيديني طبعا همي وقتا هاش محيديني هيا پاراستنا بارتي وفاضل مطي دائما هاش محيديني هنچكم محيدين بيتا قلتن چتا امريكا ابا اوتيشون ابا همي تشتشكرا بيجنا محي الديني كتشوتا بلا سردانا تبكى يا مهم موضوعك بو شرعت كاكو بيت سردانا يبكى تو تشتكي بود بيجنا بيجي بكينا بار بسيارك البينا مهم قناعتك يا بو محي الديني شكا كتشوي الامريكا شكو عائلة ويل امريكا اشتا بس ابي هاتي ابي شوي جنوير ويل كتشوي ويل هميل ويل كو كتشوي سردانا كو يبكى تشتكي بتخلق يعني از درست زارم خودشه مهم کجاب محی الدینی که ناوی آریشایه کجاوی ناوی آریشایه بیتا جنا کرک جمال بختیاری نوتو هفته تيت زار صار نوتو هفته تيت سردانا بقوم محی الدینی بکد طبعا خطاب مطي يعني فاضل مطنيتشا كو كجاوي سردانا يبكد و او حرستوی اتمال و محی الدینی بکشن که کچاویجی مال دابید بوچی بام بیا کچاویجی مال دابید اوی بکشن دا کچاوی ببیده شاهده که حی چکو ایجنسی امریکایی بزفک تف امریکا که بابوی هاتا کشتنه و اوت مال و بو و بشارتناوی و تصویرت بشارتناوی و طب العدلی و حتی دیمایی که باتش تقربت قال خب شتا امريكا كوبابي هاتا كشتري دا ملف محي الديني ديما هيك فساد ببيت كاس نظرت كو فاضل مطي يا فاضل مطني دستت محاولة كشتنا ابو عفي داي كشاويتت بشتي بدو شبا محي الديني التاريخ 11/3/1907 اكشف دو حرستوي ويتمال بتكوجن نوبت حرستوي اكشوا علي حمد طهرة نوبت دي استظهر محي الدين تكوجن الجورفا وهندا بارتويجي دبان كتشاوي الجورفا كتشاوي اول من توشي الشوكت بيت جرن دفعت جرن طاوين اويري تشل بيناكن و عندك بارد بدمن وتشن محي الدين تتكشتني مسعود داوتنا ساقبرا تازي مدافنن كشاوي ورسم وترتيبات هنجي كلمة مسؤول لقى حلبجة كشاوي جي آريش والزفريدا أمريكا وبيجد أمريكا بابا منها تكشتني وحاله قضية وتقيرا طب العدلي المهم بابته عبد محي الدين السربت طبعا اوح علي حمد طاهر بحرس محي الدين قال ايه كدي ابد محي الدين كشتين او جواتنا كشتني بشتين جيب سي هيفا علي حمد طاهر هاتا كشتني او دينو بي دست من نكتيا او جيتا كشتني برای خود چند کس هات نکشتنی بس دا فاضل مطي اشکرنا بید کویل پشت محاولة كشتنا ابو عوفي لامريكا جمال قاسم بشتش حبسي امريكا بعد هاتا كردستان برزا مصيري احتمالا مازن اوه كشتين محي الدين كبار داينا جمال قاسم ويشولي بكت او جاتا كشتني
اوت محی الدین جی کشتی که حرسیت میبینه او جواب نکشتنه. 2 3 4 5 کس کشتن فاضل مطیع داره کشتنه بس کودا او جبه قضیه در کردی تو چلن هذا الامریکا يعني اما فتاوانا كو قالك مصنع اما جريمه كو قالك مصنع باش گویا خوب ده مسعود بارزانی باش گویا خوب ده فاضل مطیع برای خود هوا چند کس کشتن همیجی پارتی نه ها همیجی پارتی نه ایک دینه همی پارتی هوا کشتن بس دا پلان هوا لامریکا اشکر نبید که هوا محاوله کشتن ابو عوف کری ابو عوف اکمو گوتی هشته ونه محاوله کشتن وقت بکنه بریدار بود عربا که بس جان 2016 میری 2016 امر خوده میری افچرو که اوانو که از محاول بشم بو 100 کسا بودی الامریکا پتر 100 کسا بودی یه او نیازی اف صعبت همیو کی که صعبت چابو محاوله کشتناوی ها دکنه ابو عوفی افچرو که انو که از بشم یا بو گلگا بودی که چا محاوله کشتناوی ها دکنه جبرچه ها دکنه دسته کته دا بود جمال جاسبی محی الدینی فاضل مطنی و حتی دیمایی که همی افچرو که یا با همی آگوتی ابو عوفی که نوی عبدالرحمن مصطفی اندام پارسنه برای خود چند کس کشتن جبوچه ابو عوف اندام پارسنه ها آقا جریمه عبد کی هوا خلکت کشتین هوا خلکی کشتی هوا توانت کی دیت آبید الامریکا بود محاوله کشتناوی که طبعا الامریکا تو یکی ده کشته ده اون اروپا تو یکی ده کشته ده اجداد تا این نپش چارده نام صنایه هکا بصنایه بود هر رو یکی کشن اروپا هکا کشتن هم صنایه بود هر رو یکی اروپا کشن و امریکا کشن پارتی بازان ده چلی فراید برای خود اول چند نفرت خوید دی کشتن دا جریمه خو برزکن فاضل مطیع جندس چافشور تو انسانه که لوطی تو انسانه که چافشوری انسانه که یه هر چو تشتی پیسا برو بوتا بجید که ما هر چو تشتی پیسا فاضل مطیع برو بوتا بجید که ما تا چند جهلت بهدی ناکشتن تا چند گنجت مکشتن تا چند کست باید یه شورشگر ترور کرن هی مجرم فاضل جندس تاره تو بیاسر کمار جی هی جندس تیبون قرآن خیلیس پیدا یا على اساس اسیسانه که مؤمنم فای تران خدایش داد ناسید خدایش زای تو چه مجرمی يبون تجاجا آيات القرآن تخيد أي مجرم أفايا فاضل مطيع أفايا بارتي ديمقراطي كردستان بجا أف أندامتو أخد تلفزيون أف أندامتو برای خود وقتی خطریات کمیتا السروان أبي السري آمادن 20 أندامتو بكشن 20 أندامتو دو حرسات محي الدين رحيمي تكليف كرن كو محي الدين بكشن محي الدين كشت ديموي كي هندو حرجي كشتن جریمهش بدی برزد بید اوای رباس اوای پارتی دموکراتی کردستان اوای حکمرانی نکرد کردستان بکن اوای نکرد که حکومت دسته بیدا دسته وادا اوای بابتک بو که کرد ما امریکا گلک به ثبت الظالم ابو عوفی بو گلک های گوتی گلک کسا گوتی مخابن 2016 امر خوده کرد از نشیام پیوانی پیکم به نزدیک که دهنگی پیکم نامقابل که کردم. اما جرس می ابو عوفی این همی ببینن. حوالت هجا حوالت برس. بابت مدت بردوام بن بابت مخدرات مجبی نکریا. بابت پلاف دزینه مجبی نکریا. بابت کانه مصرف جنت بدمان بارزان چنده. چت کرن کی بچه نسیگا کیش مطعم زادید خوند
الكيلة ناينو قد خوش يتكرن جل قد خوش كيلة تكرن بسانتا تخوي دستيل كيلة تينن بلا بتخوي زيرش كيفة تينن اگه از وان صعبتا بها بکن هوار دي هند دي پیش چوت هوارش من البرنامه دادی داد سرابین انشاءالله فشکت من برایت من دوباره ده بجین بر خدان تیکوشان سرکفتن سرکفتن سرکفتن